kan mau ke AU. Yuk. Oh iya ya. Mang, Iya, Neng. ada Ucup gimana? Dukanya tadi kono di taman, cuma tinggal di taman. Oh, nyatu atur nuhun. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Alam, Assalamualaikum. salam. Dari mana sih? Berdua aja. Itu kan mereka dia. Oh, mau ngapain? Kamu duluan. Ih, kamu duluan. Sus, jam berantem. Ya, sih. Mau ngapain? Ya udah aku duluan. Hmm, Kan ambil itu sagem. nya. Pas aku 500 meter pi aku mau wae. Oh, yang naon emang? Yang misalkan motor. Duh, motor. Ini masuk kalau deket pakai motor. Tuh kan ayeuna mah zaman ayeuna mah beda di zaman baheula ya. Hai motor naon? Hai motor bebek apa motor King Kong? King Kong Matic. Sok ka mana wae. Yang mana? Bebek kayaknya. Gua beli ke motor bebek. Daek tuh. Teu. Tuh. Yang mana tuh? Nmax. Oh, gagayaan. Budak ayeuna mah yeuh daekeun. Keur zaman sekolah mah eta kilo-kiloan jauh jarakna. Atuh bang deukeut mah nya pakai motor. Gitu. Alhamdulillah kajian teh make motor ge nepi ka sakola. Loba hasilna. Emang asa ya? Sekolah dong. Masa enggak? Mana hasilnya? Nih. Tuh agak buluan.